What's up mga kaigala? Welcome back to my channel and this is Jericho, ang wapitong buholano nga makiguban na usab kaninyo. So for today's video, ang atong buhaton magama taog simple nga salad. Guys, magpabugnaw sa takip. Init ang panahon. So nindot na sad nag-crave set ko og kuan salad. So mo na ito ang himuon karon. Oh my God! Wow! Og mao ni ang atong mga ingredients. Simple ra kay atong budget ani is 200 ra gyud. Wa ra gyud moabot siguro. So mao ni ang ingredients. Macaroni 200 grams. Raisins. Nestle cream. Condensed milk. And fruit cocktail.
Oh my God! Wow! And thank you guys for watching. I hope you have something to learn for these videos, and please don't forget to subscribe and click the bell button for notifications and updates. Thank you.